mun sang sang atanga INP mezo channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zain chi bai kan bu ka cheu mei nili nilai ni ania indam tlan theu kan be sei falam lampana kalmek terrorist council sipai kan soi kha chanchin kan hret na hnung pera chuan mei ni thum nimin tlai khan CDF ha kha tenen anin kap te ni a minute so memo chung vel anin kap ni nan soya CDF sipai pakhatina soidan chuan ro asura wangin terrorist council sipai te chu mun khata anchol khoma chuti lai tak chuan kan kapa som pathum aya tlem lo chu an thingei mai ati ni in ha kha lam media te chuan an soi sipai motor som ni le armor vehicle pahni chu mei ni jing khan ha kha atanga chuakin falam lam an pana tlangkam ti ti kan hriat dan chuan thokhat laya falama om sipai te mantur armor teng anlo man sak chu falama an wada le don ni om takani chuta chuan mani in phenna na anlo man tak mei chia po telin mi som pariat la yan hruai tel bok ni nan soya voina falam khopui lampana an kalna ram thau khuwa an hal le ni in an soi ram thau khuwa an khen ma mel ni vela terrorist te chu an chol phota an chol na mun kianga huan strawberry huan omin thlam lian tak tak pahni a om boka chung po chu an hal sak bok ha kha lam media then kha chuan ram thau in an hal hi in sari ania kan soi tak thlam pahni nen khan in kuwa chu an hal ti chiang takin a hriat thei to anti march ni ni khan terrorist sipai te yan dok thek khuwa lu chilin in som pakua an lo hal kang to bok falama tanga ha kha lam an kir le tur po hi an hup hur ve via winarin omani Sakain region chong u tam chi pa kin mun do khwa apiu so tri pol tele terrorist council sipai te chu april ni som ni le pakua le me ni khatte khan PDF lamin bom ne nan beya sipai le piu so tri an vain mi som pani an thi ni in voin khan an soi april ni som ni le pakua a anin beina pali an thia me ni khat in beina pariat thi le in som ni chuang in hliam an tuar bok ni nan soya me ni khat in dona khan sipai le an lam tang te chu som nga chuang an ne Sakain region huam chunga hian nitin mai sipai council lam hian khuwa an hal de ureng maya civil mi in phenna na man an om reng boka khuwa an hal chanchin te hi anila la hriat lo te a om nualani tukin me nili jing da ruk le chan ve vel po khan kani tam chipa win mana khuwa chinduin lui chhuwa lam waw kama om chu an hal le a me ni khata an hal tak asi se khuwa kha in zasari vel kang ral angin DVB chuan soya report a don dan chuan in zariat vel omna khuwa ni in zavel chau a him ni nan soi atia asi se khuwa sipai te chuan me ni thum nimin tu khan min hla khomi mi pariatan mana in phenna nan hroi ta zela yesin khuwa an valuta ni nan soi bok hemi chungchang hi khitet media in report a don dan adang vele hreta an report hun ain an lo wangani chuan an soi hi adik ve thei tho bok khitet media chuan ase se khuwa hi kholian ve tak in zakwa vel omna khuwa ania a khopumin akang ral tavek ninan soi ati kan soi masaka an report nu khuwa akan zo no report ani mai thei khitet media chuan mi pathum sipai tenan that nia report a don thu a soi boka engpo ni se terrorist council sipai te hi an sual hrimani Sakain region Shuibu township pa ziphiu kung le sei khun kho inkara me ni ni le nithum nimin pia le nimin te khan PDF ten terrorist an beya sipai captain pakhat chuan hliam puya tuara baka sipai somthum chuang an thi ni in CNT Shuibu lam chuan an soi Sakain region Ayado township huam chunga maleta khuwa po me ni ni chongmadar kwa vel khan terrorist council sipai zani velan luta khuwa an hal sak le nia soyani maleta khuwa hi Ayado township le minmu township in kara om thingtlang kholian ve tak in sang deuh tho om na khuwa ania a khopumin hei po hi akang ral le tavek ni in voin khan an soyani tin voin tlai lama report an don danin sipai te chuan mi pani an hal hlumbok ni in an soya arap thlak thei khop mai Shuibu khopuya hian thisen dot tu pol member te zinga papakhat chu
motor gate lama a bike chuang lai an kap hlum nia soi ani rengun khopuya po thisen do tu pol dina training petu nia ngai dopung township a bu thun jan venga in za ho tu ong phiu anti chu me ni khanan lo da thato ni in soul takers yan kong underground force tenan soi moon state ta tung township a wen sengke khopa thisen do tu pol member ka ni tia a khomi te vote hin tu khon mi u anti po nimin me ni thum khan pdf lamin an da thabok hetiang hi mun sang sang a hriat tur om ta zeu zewani kalimiu township chimlam shapu khuwa nimin lama in do na kha voina chiang divinan soi theile ta a terrorist council sipai som ni an thi ni in pdf lam chuan an soya an ruang an charba ka ral thuam an char tel nual ni in an soyani makoi region pau township a chet kan khuwa me nili voin chun lai vel khan sipai an lut le a in an hal na sale hle ni an soi makoi region tho miang township a yuati chi khuwa chu me ni tlaidar thum vel khan terrorist council sipai ten an lo hal to boka in somsari le pakhat akang ral ni in voin khan an soya kho hal thu kan soi hian an khomi te an ral tlan zo ti kha ngai thatu ten lo hre thiam deuh mai ula soi sen ani lova tlan theilo tlan man ta lo an man hi anom le bok thin ani Mandalay region memeu sanapui omna tun nuwa pin uluin anti ta khopuya sipai officer te training chu sipai tam tak an cdm zowang ti an hlawa wangin in opna dan le hrai tam tak thadul sakan ni thu soyani a sipai training laya tlan chuaka cdm zom anom chuan an chung te tha an vo nia soyani bok tun ma senior le junior inkara danan lo zam te po hli sakni in smartphone manan khap tlat po anti zalen le ta a ma se NUG CRPH le PDF te hi rammel ma an ni thu social media a atam thayang ber share thin turin anti ni in an soyani Kachin state phakan township a mopung madeyan khwa me ni thum ni zandarit vel khan terrorist council sipai mazut yan khotan ina mun khuarteral thuam ka chuan an kho hotel adeng fuwa vandoi thak takin hotel nei tu te mi pahni an thingal ni in mopung khomi tan an soi Karen ni state demosu township a Karen revolutionary union ten clearance an nei lain April ni somthum khan terrorist council sipai tenen voi ni anin kap nia soi ni a sipai panga kap lumin midang somin hliaman tur ni in KRU lam chuan voin khan an soi KRU hanti hian then khat chuan kan hre thiam chia lo mai thaya April ni ruk khan Karen ni generation Z KGZ anti te Karen ni democratic front te fight for justice JPDF te GZ21 loiko te medical unit le Southern Sian People Defence Force te inzom khoma Poland din ta kaniya Karen mi pui sipai PDF in hlom khom ti mai la adik mai ome soito ang khan sipai council hian oil le gas LNG leina tur sum an nei lo wangte hydropower an thlo thlak ve hret sia wangte hian Myanmar ram hian electric power nei lo tial don ni in blood money campaign chuan a soya nikhata kol phetha an nei lo hun hi arei tial don ang khop mai Myanmar vào kam rul tuipui chunga tanga oil le gas an lak chua hi chu atam viu maya chuti chung chuan yadana project lamin an lak chua zinga percent claim te hi rengun mi puite chom nan anti veya rengun mi pui zat ve pe thei dorvel nia soyani adang zong chu Thailand le China lama aliam zowa chu wangin kol phetha in dai lo na hi anasata hle ani sipai council huna tangin power an lak chua thei zat hi atla niam ve hrim boka za som thum zet atla niam manani tun ma a megawatt sang thum le zasari le som pakhat an siam chua thei lai khan sipai thuni na pong lak nu kum khata vei le nu sang ni le som ni le pani march thla khan megawatt sang ni le zaruk le somruk le panga chau an thar thei to a challenge lian takan ma chon me kan i ber hi Myanmar boina hian an banking system po khoi lo theilowa sipai council chuan April ni khata tangin document fel taka anti chuan
mi pakhatin nuai za an chhuat theyang tia soi chu lekha pheka chawa oma ataka chuan dot vikani an tia Myanmar mi puite hian benga sumanda an ma ni poisa nge po du angin an ro chuak hlei thei talova cholkar khata nuai ni emo velte a chhuat thei chau ni nan soya chu po chu chan har hle ani ome hetianga ma ni poisa tho chhuwa nge yan chhuat hlei thei lo lai hian sipai department lam chuan cholkar khata nuai sang te an du tok tokin an chhuat le thei loi si ni nan soya kan puan tak ang khan poisa siam na thleng thar ta boka tuna hian poisa an siam tluk tluk maya sarkar le private bank sang sanga an sem don nia soya ni a ma se control tu om si lo chu sum hlutna atla niam le zual don ni in economy lama expert te chuan an soi mani lam khan zomin tun chuan thu soin sipai council in thun ina kan lak nu hian pdf te awangin sipai thi kan tam ta hleya mi puila hian pdf lama tangin in hum zel sia kan veiwal thil ti engkim mai pdf te hne na in thril zel boka pdf lama mi pui in tran tlat awangin voin thleng hian kan sipai engemaw zat an thi to ania hetianga pdf lama in tran zel chuan pr system manga democracy kalpui tura ma kan lak mek na po hi ma la chun zom to lovin communist system in kanin hruai mayanga yang atia hei hi ama mi mal ngai dan chau thu baro a soi ve mai mai nge nianga sipai lam hian an beidon huna hetianga malak an tum tak takang tiero a riat hlei thei mai lova zomin tun chuan soi zelin North Korea anga mi puite hruai cheu hi kan du bik mia lova ma se tunang zela pdf in thlopa sipai min thlop du mia lo chuan kan do thei lo hun a thleng mayanga chuti huna chuan kan thil ti theina kan chhuwa anga yanga na ti tu tur chu nangma ni mi puite tho hi in ni don ania ti in ain throsan na sa hle bokani lelama chuan hetianga ain throsaka wanga thil lang chiang ta em mai chu terrorist council sipai te an tlom don ti anin thre chiang ti hini kan chanchin puan thret hiam phachin mun rang ranga pdf zong zong te kha tha mai lovin malamin pan zel don nia Myanmar rama hian sipai thuni na pong la ka tanga nimin thleng khan civil mi sang khat le zaret le parukin nun nan chan le to a an man to zong zong hi sing khat le sang thum le zanga le somruk le panga an tling to bok nimin pia kha sipai thian tam le view na a niminero an tlem le hret rampum huapin sipai somnga le panga an thi nia soyani a kan puan tak te nen khan mai a om le nge yang ti kharin oma somruk vel chu an thi tura ngai la adik thokhat mai ome ole khati zong kha tuntuma Myanmar news update toy te kan an siam thei chu ni a thia tu le ngai thatu zong zong te in za chung kan lo me